Bujuzio. Lumba and supernatural mineral water. It's behind every fall. Jubadi be a woody upon to be a wood to be a dog. Some program be a way. A year now, way a party now, way engagement now, way outdoor now, way we hear Lumba in supernatural mineral water. There was such a your bottle hot from Penny 4. Now for your supply will be Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. 0555 274757 0555 274757 Lumba in supernatural mineral water. Also bet to me a place water. Pure and every form. Let's get to a grab. And I'm very streaming live on Facebook. I took a Facebook page and I shall link it up. For soon to me, baby. BLFM 106.9 on Facebook, on YouTube as well. Share link it up. For soon to me, baby. And I pay a come up. Maybe I say, I'll pay all the top stories. But the broke over animal was winning in a quadratina. Quadruple matching. Major Subaco, maybe about Cordian. Yeah, you had more than quite me. And how was your night? Oh, never be a come. Maybe I come and as usual. Say, Nijana say, I dear Bakwan, the Bia mechanic say, Dada Nan say. Yame ya domino de yankwa che ne na de ane na ya de kese hia nti me de menya akoda na mesoro no na menya de ya mekwa ya sabia nkuto dia na ese dada na nyame na de ne bi nti me na yemu de yame adom bibia ya kama bibia ya fine de nyankopon say and it's a beautiful Tuesday morning here ya de nyankopon say pass ya da so etin kwamu amoja edi mu afusane te chema da bodwe mu na ya dom bi na abo adom so na pekodwo na me ne atifo di nkomo and we were asama ye kano na me catch atifo say table ya
it turns in life. Table to me turn wa brabomu. And so if you are up today, be humble. And then you are din, and then you are Joshua, and then will be a kawasama, I have bro wase. But so if you are down today, won't so be hopeful. Yajidie, say table nebe to me a turn. Condition be anyone may permanent. So if you are up today, you have to be humble. Bro wase, stay humble. And if you are down today, just be hopeful. Nyani swadi hu nyani da so say eniyema betumi atene. Eni da so ho obi akwadwo. Se ne na wo forma wo chena unso betumi awosoro. Just stay patient. Your time will come. And then command no pay na me neatifo eche. Bakobra mayenkan Isaiah chapter 60 verse 22. Isaiah 60 verse 22. Verse 22. Yen hwa de bi wo no. And table no ye omumie no. Table no ebetuma ba se be positive and negative. Se be ni yeyem ana se na ho kire mu. Nti se de tie bia na ya brabo no eyemra eyemre. Bibia betumi asesa brebia. De se ye me ye ne den eda ho pa. And kan Isaiah odifo Isaiah homa ne tire de osian yi maduoni mienu na wasena dia osian osuakra no be bedane abusuan na akuma akra adane omaya eyeden ewrade meye no ntem ne bremu tini yo dia osuakra no bedane abusuan na akuma akra adane omaya eyeden me ewrade meye no ntem ne bremu enti edu pempenso a emre sesa they said you huni sa no bia be huni said na ebia na emfa kra but who knows tomorrow ebedu pempenso no be hunu no nobody knows nti bedu be no be hunu sa ni pakro na na hunu abu na nimtia no na amfa na nya hwe no go we minimum no forget no but a time is coming now obekwa ne nchen na age ukosan lie ene kra no kra ba akogye permit be bia nse wetumi akohu no it tells you say mle ne nkra be na sesa it is a winya bre na memfa ni agro time changes nti de wekwanya wonsa ka ne no de ese we bia we ye ni ye se be ya daachi bia no ko be se table no sesa kra we nyina so no na wetumi aye ente za de a ebe ha dwen because ni papia ba kobra mo hyase no obi anka se nko mbedi hia wabrabo mu da o hyase kama from kas wo de ye den bibia wo bi na se du ba bi no enam ahantan ahomaso ne bia wantie afutu nti ne be kese no nam kwa ho sresrade arrogant telling you ehu pa brabo na ye wo hu ni sa no ehu papa no krepa se wonya kwanya na se wo de bo chacha wo hu na se hyase sa brabo twa wo ma ehu pa na wonya gifo enti ebedu ba bi no we shouldn't look down upon others because ebia be hu ni se nimpa na de nyenyenyenyenye but table no betumi asesa de wo kanya na esesa eno ne asem no enipa na mra na oni bi ni wututi ni sen kwa be na wonene fa so wanyanku fam table no betumi atene esesa wi a kodo si ye kodo ye boxing crate to make us say radio ye underdog basani pa no etumi be champion yeah woni din but bedu ba bi no akwaji din yen hwe ni say 2010 World Cup Ghana for koye e was South Africa and it got a point oka o man Ghana agudie mu sense me ye ade pa but when nim say Ghana betumi abo akodu pempeso edu ye no quarter final yanka 2009 na ye under 20 World Cup aye ko bon wo Egypt Cairo ahinkrum na ba ko bra got a point Ghana and Brazil man ekusia of finals yentie ni yo na Ghana man and Brazil man to ho se ekusia kan ya ba ko bra ho ya chi na wo kro I say David ni Goliath asa ida so ni baby a and adeba ko e man edu baby ye hu kura ne se Ghana fo konya red card and ye ni o man na ye question akasa ne ye hu nsum dada o mo boy dada ne ye se konya red card ne yi ba ko afiri mu Daniel Ado na akokwa 10 against 11 and ye boy akopem say ye de penalties atopreko eje World Cup no it tells you say emere sesa Brazil for one now so da ye da kono se nyankopon kase wo behira wa wo eni pantu menya ho we ni nya ne se wo benya botre and ade ba ko ewo mu ni say
nyame tumi yɛ adwen sɛ obɛhyira nipa but wahwɛ ne yɛ a wakwan bɛtumi asesa nyame adwen ɛwɔ wo ho ɛne yɛ adeɛ baako ɛsɛ mu pie hyɛ ne so your ways can change. I'm God's telling you plan for you. Sometimes obi wo ho me so da ya na me kwa broche me so da ne ma yeye wahwɛ abɛ so da ne sa akɔpem sɛ ɛmba mu da because wa ma ho kwan ya me want trimopo ne hyehyɛ pa de manipa but sometimes yɛyɛ ne yɛ ne tumi ma nyame hyehyɛ pa no etumi si ho kwan sɛ wanyɛ krado antwa nyame nhyira ne mfa ne sɛ bia nyame ayɛ madwen sɛ nyame ayɛ n'adwen sɛ bɛboa m daakye mesi dan ne makɔ akɔgye sikaduro ne makɔ sisi adan tɔtɔ kas na ade ade a sɛ sikaduro ne mmɛkɔ ɔsɛyim Nokrepa. na nyame deɛ na ɔhyehyɛ ma ɔno wantwe mamna na anyɛ dan ɛnduru hɔ nti tusumpa ne nyinaa saa hye nti anya adwuma Nyankopɔn one appointed time. God's actions are not random. nti wonim emra yɛ kan quotation sɛ wotie ne yɛ last one no ɔka bibi wɔ hɔ eni ɔse deɛ ɔse amemfa ne bio deɛ osua koraa no bɛdane abusua na akuma koraa adane ɔman a ɛyɛ den me awurade mɛyɛ no ntɛm ne bremu tie hɔ ne ye ne dwato koraa no me awurade mɛyɛ ne ntɛm ne bremu God's appointed time. I'm telling you see nyame wɔ bra de yɛ na ade empere wɔ ho table na bɛsesa bet wɔ pere wɔ ho kɔsesa na yɛbɛduru hɔ ne nyame de na bisi wachi wahwɛ bɛdane omusuo no wɔ hawo Nokrepa. yɛntua bo ase nene ekwanya nya no make best out of it and afi nso ye make sure say ye treat obi a oni bie because table ne sesa na wan treat ni ye a waso be hye Kodwada na meka sɛ abraba ye bɔ no wona ɔhwɛ live yi ɛwɔ Facebook no mo join ya ma me fa we nya demonstration sure abraba ye bɔ no te sɛ towel ekutami yeah kodwa so won towel ekutami pa time bia you have to treat every part of the towel very very nice. Towel ekutami. Treat every part of your towel very nice. sure Sabi baby a paper wanim eneno. That you betumi akopepa auto. That you be. So you have to treat every part of your towel very very nice. Sure. The place that cleans your face today may be cleaning your back tomorrow. Pata a paper wanim eneno. Sabi that you betumi apepa auto. sure So treat every part of your towel very, very nice. The place that cleans your face today may be cleaning your back tomorrow. Who will be a sabi? Men to the JJmu. And the sandy power when you be a over for us. Sandy pan that she be about any pacasia. But who she no. Who to the JJmu? Who buna bonfia? Who fan a tantandia keke? obeka ya that was last week Monday emra ye ne apostle Francis Amoakwate hia na oka sembi emla na one na nam kaasi mu ana oka nyame asem na okohia oba bi woka ne hisi wope no ohwe nanim din hwe ne mpabo hye no se entigo wohwe wabo mu a ne waduane ye ntie so nampa na me Fufu sunam ni. hwe wona ase mpabo hye wo so for Amoakwate ase ne ye bi Yankopon de ne duro obi ansusu anwe ho sada nanso ene ebi mpo a so peka dem ebi mpo mfa ne sika nto da twede mpo Yankopon nam no so ye ma afoforo nti afoforo nankasa ebehye ya medi animunyam enti manye mu nipa bonfia Nokrepa. yenya mmerema ye ho kakra bedu baby no ahwe nipa ene obehu ni se onye obia na bekobu nkotudwo won anim akosere akohia na mwa biribi enti yemfa ni die emade ni die se ne yemu nipa nyina Kodwa obi bia obehia no wabrabom fa ni die a se fama sa nipa no. Wonim de dachi ne sa nipa ne baba be ye. Ebia sa nipa no dachi bi no behia ne moa. Ne moa ne recommendation kakra bi mpo betumi aye changes. Oh wabrabom. Kodwa no pe wakasa pa. Major stories making headlines in the national dailies. Go wakrata no mobo so. Kodwa ubreni yankwai. Back of Ramada Sene, a quenya biwade, a mammy and Yanfanchi and Nase, a man a tear for Muti, a free teacher in a bench and Cassatudian Poyancopon pay. Unshira Muniri pa Nakuaka Tadamun, some of the Dawson ye. Na Yentia Boasi, Nintituno, Asrania Bassa, Nagana for whom the corner dear pa, or my Ganamo. Na Yansha CM free, Bena headline da Daily Guide, Kuakratano, any moon now, the other two me say.
japa complain ahodo a ode kwadan yes ya de mpanifo say lokufo say de aduro ndie omommodin na wonom emfre akane aban lo ye panyin no kran so no ye oswafo no hwe atentene so mekire former attorney general na finso minister for justice Godfred Yeboah Dame okiremu a tutu na mo bia nyamenum de kureni amfa mra kwan so papa no mommodin na wonom enche no na mra ene ni se de ese na efatam na kuwa kratai de abaka tefa etoso emiensa ewo daily guide ena oba amane se ndra danya semkuma na ukupie mu CID headquarters wono ma Godfred Yeboah Dame aka na oswafo a na ohwe atenten so no kran so na oye abandada no aban lawyer penin okupie mu a lawyers mako oha 100 lawyers ene di na chiko ya nyansim kuma kwanse na nkonta eye atobentum na ho sensem kuwa kratai ede ho amanebo ede abam the sanso na be hu chairman wontumi asante mentemu Bernard Entwibusia kwa na ye wonom otutreni ede ma MPP osono kokokwama yoku na ehwani wa hye nanim ha na efe pa special shadow in fact efe pa na tade ya hye no hanso dia kono na ochirema wontumi granted 1 million bail faces court today enti Ghana for bekaya America kremu ntemu ni na ban ba ye no katafeta so mianse ne ba amane se euro company for to omunsa e de free chairman wontumi so mepie mu e wono makache efrisem wono ma hunu se contractor hudu bi a ekoka ne nsa no contract genesis kadie bi yakoso afin so onam koti kwan so ekwakutufu magudi a o man Ghana nsa ase ne yakwaye bi wase ne kwanti no o man Ghana mra ema ho kwanti onko yi nanu an na nsem we mu Ghana for beka mra twam kakra ntemu no chairman wontumi kaka nsensem euro kufu akache a ne ho fa ne yi pa na ja mpenifo tumi bo mu miti eye be condition na mutumi jana na ndra nso ena mpenifo hye so mepie mu ewurokofo mpenifo akache ne sansensem no wonom intimi entoa anbaba adwumadie ne so ne ndra da wonom man bill 1 million Ghana cedis bill na mode man mu chirim se nden so nsa mepie mu ewo court na se mpenifo ntena so na wonom emubu ho a hwebe bia susan ende bodro ho no betuntie ne chema wontumi ndra da omman bill na nso ne obesan kupie mu court ma court esigina ye right ede afane nsem no na yenkoso anyire mu daily guide ko akrata na aka ne second lady Dr. Alhaji Mamun Bawumia ne kanfo ne ho ofeye pa ye mame Samira Bawumia fo ni dan do chirim se empower youth in climate change Samira enti wo chirim osrada emperifo modern so metimi ama mebu na kwanya na o matete wonom edi sika no mammo abia o madwene mu ede afa ewiem sa kyerɛ ye ho na afi nso mebunu ene ma na ye ma adwumanye na o ma yetimu a mebunu nya adwumanye na ma nya adwumanye ne du ba bia o ma ne kan ko ne puntu no etwesan ne senti osere mpanifo ada mo nya kwanya esum bibiman titiri no ma Ghana no mo ma mebunu adwumanye titiri mu mie ya adwene mu mo nkyerɛkyerɛ ye mo mie bia nnwuma hodo betumi abo mebunu no na wonom etumanya nimdie ede afa ewiem sa kyerɛ wona mmoa na mebunu dodo na entimi nya adwuma pa enti Samira Bawumia ne kan say ne kwasem no I see na make say ni next gate for Medra Kratafeta so emiensa it's no Kratafeta so nsia no mo chim say nurse ni bi etume kudi o make say de mpanifo ache na akoye nsem na akwa kratai ede hon sensem dia basa so na MPP reject PRC invitation on telif high kintini so sensem na Public Utility Regulation Commission for betirichiri mu na mtoto Saudi Africa mpanifo mo ka bi wum so mo mra na wo hwe niam ahodo a yusu no man manyinam kane a yensuo bo ne ade a ani nsuo bo na ne bo ese ehurihuri kwam saa na MPP amayoko ne chirim se omode omuni asem biaka because ade a omoye no enye Ghana for bro yehuna mane pa ne de bia dam tututu ne mabuom saa na adan bone be ne Ghana for aye to bu chirim a esa invitation ne de omuhuni se emwa nyansa bia nim enti mpanifo ntena se no mo hwehwe ne ma na de ekọ no etan ne mabuom tututu saa na emwa Ghana Yembonro mo Daily Dispatch ko akata na sifuma no pen wo chirim se NDC 2028 presidential slots VIP na likely to contest with 3 others nti hu nsem no omo chirim a ko akata no odeni pa makoma miensa foni no de aba na wo chirim se yankopon ya adoma emfempem mienu ne aduonu nwotwe abato mu no MPP sorry we NDC chiniama yokuru so mo kwa cooperative mi mampani di bre na ye hwa ni mu se o mampani be de kire ne oginam dindindin ye mame professor na Jen opoku agiman wan hwa obekwa kutu franka ne bi sanso ono titreni national chairman edema NDC amayokuni Johnson esidu nketia ye hwa ni mu so be contest General Mosquito be kubi sanso ena chief of staff
ye papa ya de nyina Julius Debra ye hwe anim so no so betu Franka ne bi na nipa ba ko ka ho bio on ne din nya mae se de tie bia no o be contest ti Ghana fo nhye no so mo hu se ni pe mense we yakoyi o muti so mo competition pa be tight mo bia nya na adwen se mo be ko se de aye ne de sa nipa mense we de mo po NDC mo hwe anim so betu na ye mame Professor Jenna no Opoku Agyeman on betu amanana anu so yasem fu so we de ha se ha ye kwa ho ha se de ye kan ko ba bia ebisa se Jenna no Opoku Agyeman na Ghana so nke nya oba yo mampani anka be fo mama hu do na try di ebia ana ema no me mre o ntumi control ne ma ha ye kwa ho ani ma yokura na be si o mugina ya na mebo se ye ntubi delegate for na ba akoto mo koto ba be de be ka ho asem o koto wi a de o be yi ne ye Ghana o di nkuni ma Ghana dia nti e ba ye so e be kire ya adwen ye mfirim ne nkoya nim na impact of galamsey Ghana imported almost $11 million worth of water in 2023. MP CEO na kase. Hey! Well, ko rabu chirema sunsanso bone galamsey ne dia bra o mawe no hu. Ghana insu ahodo mfimpi mienu aduonu miensemu no mu chirema Ghana tumi import water. Beye $11 million. Anye skaketwa. Na we 2003 kura na ye import we ni sisi ne de be import ankasa nti Ghana ne sisi ne mo kire ne sensusanso bone a galamsey ne de aba no sisi de akwaje tade ama ya hwe ni ya ye ne aye nsu atwa ye ho ahye ne nya bi nom nya de benye bia nom efiri se de mpelefo atumi atena se aye mo kokwasa we betu ase o munya abotre ye bre nso ye emra no to aye be ye se de ye kro no mu kire mi se 2023 fimpi mienu du no miensemu no o ma Ghana tumi import nsu ne niam ahodo didi djuma o ma Ghana mu no $11 million. Enti ye hwe ni mu pa na sunsanso galamsey ne de ba no ayesa agro bedu baby no to wana besine trodo nye obi na beka kire obi se obi nsi trodo do ma David enya adwuma mpo ye ne ya bete ye ho ase no na ne emergency mu pa na we are suffering for others over galamsey activities na kodwo eye amuakwa ena ekese ne okire mi se oyo hini popo apa katafe tosumi no ewo Daily Dispatch ena okire mi se adenti na sabe enipa pi yede yankwa esi honom de ama nipa kitua bi na omudidi mi afinso me ahodo amutu galamsey ese nsuo no ene akwaye no saa nipa ku na omoye wasabia ne mre ne momusunsuanso no kwa me ahodo a wono mokora enka galamsey tuo no enti adentira se betena se no obi adidi amen ne nipa betena bonten hunamane ya papa ya kase chirim se ye hunamane pa nipa kitua bi dide men na omo se nsuo no se akwaye ne wi a omo de omo mre ne mom no nsuo na akwase yakoba bi omuntu galamsey den tigane mpanifo nsore ne de adue di in fact yapa ko krata de hon sensem de aba montene so na yanko yanim ne yanko pimo de chronicle ko krata na ba na de chronicle ko krata ne de aba na ochirim sem mahebedwemu acha mehene me wofase Kings for Suma na papen for ni da na in fact ntade omo de ahye no hase no up and down ene ne che efe pa to gas bi ahye no hase no akono na ndika na ochirim say is Ghana Parliament broke obisao katafe tosum yenu ne miensa na obise say is Ghana's Parliament broke na speaker postponed commencement of third meeting of the first section indefinitely nti wa mu chirim say endrada na mahebedwuma chame hene beka kire Ghana fo say yekese de mahebedwafo asetena third section no montum amaso chire din na ontumi nkansi ni nan anase ontumi nkansi studio say niama we ntine mom ama wo mo commencement anase wo mo meeting ne nkoso ne mom no bibi ntino entumi maso se nso de wan hyebre ko a mahebedwafo no besa kwa asetena bio ti mahebedwafo no osime matede na tadwofo wa mbetumi akwa jimani kakra ofia na matumi ajimani fise meeting no enya maso mo kwatena fie nsensem bebre na Japan allegations against me is baseless dame aka na waso afọ na ohwe manga na tene na afinso abalo ya pani Godfrey ya bo adame chirim sa tata ya hodo a eninti no Japan Richard Japan akpeja ne na kopie mu eye sia de fo mpenifo aka chene nyina amanyosem oni ye ndesi ni na ono se MPP ni nti ye ne tan adwundi obebo ye nyina ye ne ya
ne ho ahi keke na watam de na kopimo eye CID ho no mo na ne nyina ye baseless ne nyina so bia na se de tibia no kura bedede ma Ghana fo nyina hu nipa o kan kwa nipa nso a obu Ghana e de efaso yakua nim ne empiem wo de Ghanaian Times bra kwa de abawo na nsemo de ba na awreho na okiremu a edi Ghana bra kwa be hu anka mako jene mako tomatoes and if nso bayre banch ne nyina boda ha no musi na mu kirima food prices swing in Accra market page 12 ewo the Ghanaian Times no ba mane wa ha no o kirim se nuane bo power krabo parliament mra ko brant mi to so pe bode so pa banch so pa bayre sanka sene mako tomatoes o pe bia kwaye aduane mra ko bra mu kirima ntumi nto wonkra ha ne bona ko sro sa in fact ama sitting my and ko you one thing about asama okay ana sanso fa area wote kura no so kura kan ho so utis logo na pe body be mi no atwas bo abetua no ye hwe be na wote ne ye de ho bo e de ama o mu kirima in fact ama sitting on krabo parliament mu no ye den pa hwihwima hodo na so ve ampanifo ye na mo ne mmia hodo di nkomo ne communities ahodo wan kran didi nkomo no mu kirima edwadifo ndodo na ebo wo pe na mdom ne ma ne bo no eje enne mo so pese wo fufu a ma mo ni gifufu hu banche ne ma akoma miensa nkete bi o 20 Ghana cedis adodo se na obeto ebia mekese ne odi enyankopon ye wadom wa mo wabro watumi awo be 10 edu na wona wo yere ene wo madu ka ho ne ma ye 12 ewo fie na mpese mo wo fufu a na banche ma akoma miensa nkete miensa 20 Ghana sempa na mo de be wo fufu efu na mo kodwuma koto na ntwe na mako ne ji ne ho keka ho aka mo be wie no na almost be se na Ghana cedis enumre na kire din na obusuma ketua yesei nti akoye nsempi ya omukirima abana sana foforo be di no be 6 months senti na meka kire mo afasefo ne se awo na ya mutwitwa so kakra mamu ngo bebre bera me tu Ghana nefo wo bebre paade ontumi ntena ha bio hwe are hwe sikafo na brabo sikafo no ngusa o wa 2 3 bi no matwa so ate ase ba ye ne ni bi no yesu onyankopon na maba nyankopon ne hwedipa na wa wo atwa ne ho nyina ahia nyame ne hwedipa ya sentrese po no anwe ye nwone ya sentrese po no ka se ba kofo na enwo question nti munya no ofie ho no o ka se ye nwone ya sentrese po no se ba kofo na enwo ana munya no ka na ye wo ana ya do nti munya no ka nim ye ne ye nka ho asem nti wa be trans ne wa wo po no anwe a toje wa right. Now, make us say Mrs. Baumia urges African youth to lead climate action agenda. And this is the Kaka once a mile the Daily Guide now the Abba Pimo Hanamo Chim say, I can second lady Catafeta Sumi and Sour the Gannett and Obama and say, maybe my me Bruno, yen the moon. There will be a moon such a yeno, and on a moana, a woman such a news and sopa, and family be my son or mine to me and call your name. Samson Vice President warns authorities against abuse of female students. Page 12 and what them say do baby abra ko na ha dwen wo be hono chire ni e kira bofra de ho abofra na nantu ene na we mu ni nufu se de tie na akono aba pa na wanim da hosa no oh da bi we de se bi mpedifo se abo bi de ajakwa enya na kwa ma wade mpo a me fa wode ma sisi me ho no wa chi abai ene asa agro sawom sum sa no na kwada o chire mu amunyai mfatamo chire ni de nka tete abofra e de ni mu de passion ni mu na mankasa mo mo de dasa de enso ani nti enmanim ya mranim ba ba yeden wonnim no ni school ni aba ya dasa o chire ni a aso ba yepa nti mo mo de na mo hwe ni yi ene ho nsem no na yenkopie mo Daily Graphic okuni Daily Graphic de aba wan yamfin hye ne aduoson num 75 years in fact obo adwuma de no chire ma 3 bodies petition president against further utility tariff increases. 3 bodies petition president against further utility tariff increases. We no good afọ ka ho. Ena ekwa do ma modern ye plastics ne ho kenkan wa my Ghana musuka manufacturing companies no bi ka ho bi. Ena modern grata akoma Ghana man penny so mo sere nada. Aye dodo. Ena e beda e be sore ensuo bu akosoro. Ye beda e be sore nyinam kane e bu akosoro. Ye beda e be sore ye sinsuo bu akosoro. Adan. Oma ye timba akopɛ de bia oman ba akopɛ utility increment bebre adwen na ba na sansa enwuma kwa do mo ye enwuma factories no ebo no be kwa soro sa Ghana ni ntimi ntobi nti osra pan enumani me don fa de nancy form sese nyinam kane afo chirim so mo pay 220 hwa increment adan
brabe pa na mobo no man mu aga na ni ho ato na enti de bia de matum enso de bia yetua nso asika na mutumi fa nya adwuma to mu kire me de adre de 24 hour economy na Ghana man pani e preach e oka ho nsem Ghana m ha sei no o se yenka kire Ghana man pani se wantimi ama utility bills no anko forma 24 hour economy no enya adwuma fi se e ba se companies no pani pa fa na adwuma na ontumi ntua nyinam kane boa e be de no afo bia adwuma tua ne ka adwuma ne kura begu te o ma na ho maden fa na nansi form na sa utility bills na kwa na ekoso na banya hu bibia nte sa 24 hour economy no entumi nyina da wei eye umam ka biwum na de eye adesre do to Ghana man pani anim na bena headline na beto dwa ewo daily graphic na ogba amane se okopie mu ewo Asogri state a tegbe afede ono ena ye hasofuk wonom penny powder bubuku na no sisi akura de wato majority shareholder and wato bubuku no ku no kra ne dia yenka ne preko pese ne dia ena ono so na ye Asogri state no ye omo ehene okiremu a stop glorifying corrupt wit to be after the least moral revival and to chiremu edu ba bia tan pa se di pa bi na mo bom ho mra ne na mo sam ho na me wosikani na me yesikani enso be hwemu no pro ne kan kura no sika o chiremu enye itani mani mu yada Ghana man pani operation recover all loot ne de owura no wo bo adwumaden te kwaso ayire utaduam bo adwumaden yi en spare obi obedi Ghana sika bia yere na jiska na maye na e mo bododo se de bia de Ghana asi yakua ni mane asan besi ya chidi nyina ye pro ne kankan sa ha adwende do nti Ghana man pani for na asi fom na pro ne kankan no tu ase na munya se de bia da na manyofo ye yese tam na ma bia nyuma kese o mono ne ade na ma sisi da na motete radio ne TV so na me wusika na bo ho sam ho sika na hunya na hen Ghana fo sika nkedengeti na mabo abo na ma wia ti Ghana man pani so de na ya se betna se na nipa bi etum di Ghana sika awase o mahem no ma nyina etimi ehuna mane sanso na 12 in Suta railway line Galamsey yes napped enti bla ko bla beto dwane nipa makoma akodumie no ukopie mu Suta ne mpotema eya bonsawre so eho no mo no bla ko bla railway lines no ena mebuni atuma tutu Galamsey ni wase tutu railway line nyina tu agu babi kura ko aka tare chirima mekese die eposifo saka nipa makoma akomie dumie no omga ko gyina motoko nso ayem police command na achi wadum to mko ko jema na memra ene wadum di sa denti na matutu Ghana railway lines na ekutu fu magudi ada mutiri na pama na se ma adwene ne fie to ku akrata no echiri mo machi won na memra no mbe dipa na chama ho ade a o mo epin ho nti we de ani di echiri se mugya wo ma ebedwa mo papa yan tu aso ne yan kopie mu ku akrata ne de dos pa no chiri ma the canary ku akrata na aba pa na wo chirim se na ship obogo su Christian man ho sensem no dada na wo mentim ho asena na wo chirim se hurt Godface refute Brugos bogus claims sensem na ba to mu chirim se osafo no hwe manga na kwaye nsase ne fuma gudie so Emmanuel Amakofi bu a onfa nansi fo ne sa basa ahodo ekoso bogoso mining companies ahodo ne temu no wonsiesie na mwa na ase mentim ho asena ekoso na obeha o manga na pa na more delegate route for Baumia ti dodo na MPP amayoko no dodo na atuadi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia chi say 2028 ne de ono a na ekronti ye hwe ne mu say 31st January 2026 delegate ne kotraba e de ma Dr. Alhaji Mahmoud Baumia we eyensema hodo a de Canary ko akrata ne ba bonti de Canary de ba na yefa wentu yensebo the daily satellite watono torch ne ko na so satellite na aso pam MPP spouse PRC invitation o ma dwa PRC for no mfa mo hwa de na mo yi dada na ne matutum basa we na moto man safre se me den o ma boye mfi tan ko wonko bi amfa na ho kra na grofere bo adame ani sia di fonto ko ya jakwa Richard Akwa de ne ko ye hu sensema baba na Richard Akwa do mo de space ashe no wa she ne che no wo sere ena aka ne atani janwa so wadwa ne boafu so watata na tata ne de emfamra kwanso eni nyina so obi amom dada na otan hunu keke na chema wontumi so endada mpanifo ema ne bele no kopi mbokoto ho sensem no so de aba sanso na mpanifo chirimu a ha adwenye pa academic city unveils white paper to tackle Galamsey menace ho sensem na de aba wa sa tisi de mo de white paper ene bitu Galamsey ase ho sensem no da ha no musi enti ba ko bransem no dos na so nyina wi so
na ku akata mo so ne yemfes na dwumade ahodo aka no entoa so eufia no msi right kodwa no pay me that's pass all the top stories making headlines in the national dailies and the bread here for quick commercial break here ba you better so ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to tickets ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofu bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa bank card tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one semtia one trail se wo pe baby aye meetings and conferences are uni how because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se oni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawoniaje. Echegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels. Edai papa. Inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia ya punama. Fe ya 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. A fe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. When him say we data sitting 99% of our daily activities, you buy in contact with viruses and bacteria. And anything you offer BioBlast disinfectant, BioBlast disinfectant, mwa esa boy who buy 99%. BioBlast disinfectant ye the electrochemical activation technology from brine and ye the aye. Ne active ingredient ecochlorous acid, viruses, fungi, and bacteria. Aye environmentally friendly and safe. And to say aye fee, schools, restaurants, offices, and a barbering shop use to BioBlast disinfectant for bon who buy. And ye nunkwa. Yes, also a BioBlast heavy duty cleaner, non-toxic chemical free cleaner, a good degreaser, air bois, a cleaning fat, grease, and oil. And to use BioBlast heavy duty cleaner, if a clean your tiles or bathroom, sink, fiberglass, stainless steel, and any home. BioBlast disinfectant, and a BioBlast heavy duty cleaner, a cleaning agent, BD Group Limited, a dia bedaso. BioBlast disinfectant, and a BioBlast heavy duty cleaner, no, you want in various sizes. So pedudu tua, and a so pebiatwa, Kogoyo Mart, and a China Mall. I work Ghana have a bia, Ubenyabiato, and a fre 02465966889. FDA, Aji, Edwedian Katwe Atum. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest.
is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial star 712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial star 712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Oh, luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wohoma Obia. Anidaso Wohoma Obia.
No one that was shaking fine power. 45 minutes after 7 a.m. here, 15 more minutes. So hit up all the hour 8 and that's what mobile will deal 106.9 FM. And I'll pay you come on, crowd. Yeah, they give us speak ups on some home come on. Premature ejaculation, sexual weakness. That my dear was so to me now and now. So, there's a web memo. So to me, Jina Brand, power, Budman, or Budman. I go back some modern one o'clock, baby, or what? And I don't pay my main comfort. Give us speak up so some fama. Premature ejaculation, sexual weakness. What do I give us speak up sauce? Gotta give us cold capsules about. What's this in the yo ya? Go to the yo ya, what pon what person? Go down to I am Tim Nehawa. I don't need to give us cold capsules. Give us about me, share no support 2 immune system. No, I could tell malaria, typhoid, and I feel join this. Maybe I want to mean the idea. Be any best when my what they attribute worms and we're piercing chain. Maybe I don't know condo. Sanka give us about me, share. Give us about me, share. Blackstone be a pharmaceutical shop will be a benya biato. From Penny Farm, after was so Joe dear. Now for bulk purchases from Penny Farm was 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cold capsules, give us a balmy shot. But I was so painted with Dream House, no. I fear not just I had that was so painted. I paint to be and I was so useful. Contractors are Wagana Mutia. I pay my minimum dim Komoka crowd. And the latest painter button will be a use to be will be a painting. And a diner come out. A diamond paint. And your mammy and sending a debut and make for diamond paint to the wall. A washable. And it's best for African weather. Paint and fade it. And I feel your colors be a friend of diamond paint, your gloss, semi-gloss, high gloss, acrylic, finer, sock. And I feel deluxe. And I bet you paint. I feel Dream House on up. Painting. Maybe I will rent it down with baby. Not for peso painting. Catch your paint and no painting. Man, I say diamond paint. Come apart. Diamond paint, and I use it. I washable. Paint here and fade it. And they were colors be a. When I drop my, you are quite a shallow boat, School Junction. Some of organizers, sprinters, and Don Plaza. From Penny Farm, I was 0546 770 341.
020-7744-697. Experience the ultimate in comfort and luxury. The latest hotel about time, your friend Diofosu Plaza Hotel. Diofosu Plaza Hotel. That's your furniture, Honafe. When I call the drill Hokakra. Ready be a wood deal person with your party engagement program be a person, you know. I call the Diofosu Plaza Hotel. Comfortable and luxurious rooms for home. Your rooms for all your conferences. Salon Papa B. Restaurants Papa B. Before you want to check my for button so. Every salenta for restaurants in the local and continental. And the furniture hall. Diofosu Plaza Hotel. Now several come apart. Malika can show that I say Okofrodia to Chim. Okopimo Kofrodia Busadio for Plaza Hotel. I want to chimney of Butanso. I brashly said, I didn't offer for her. What's about to me your reservation and I say enquiries 053 04 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would do for Plaza Hotel. Diofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Now it's a winning season again, and this time around, we're not just chasing wins, we are collecting fire cash. Now the luckiest akradia but won't for who should be what I was with this KB. Sikana Dawson. I was here to meet this KB. I'll pay for mobile phone and dial star 712 hash. Options near me, your option 1, I feel option 2. Option 1 can sell to my home. And I feel option 2 in the song. Or trauma for free. Also between you option 2 now. The luckiest akradia if I just for who should. Nothing in the cash. Star 712 hash. I also found who shakra the movie. This can be Sikana Dawson. Woody Laja Better. Once you be what? Oh, bet me do moment here. So I bridge so I bet me do more credit card. That's what to me to Akradi. The luckiest Akradi. No, my someday woman here. The luckiest Akradi would try. You can multiply your money by 500 times, and your whole community can also win 10 times the amount you win. And to me, no, I'm from the mobile phone. This is here. Now I dial star 712 hash. The luckiest Akradi means so much to me to be. This is your golden chance. Let's up all. Let's get lucky together. Because luck is everywhere. And to be. I'm out time to get tired. Love I had a cumio. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. I see I did a woman way. I mean, you all the one I show me, sir. I the province so yes, so cool. I did be out, dear. I'm all day, dear. I did be out, dear. I get home. I was when himself was swimming your woman. The pink month of October. Breast cancer awareness. Oh, your baba, my dear, so be check with your own. Look, Romo Kukrama, dear, I know a shepa. And to Bomadi, I said, what do on sir? Mankasabe to me a self-examination or what check you no for now say yes. The other than a come.
No from Kokram. I dear hard pa. And I didn't come already as soon as doctor said, then my cross will be to me your breast cancer. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. Not done all night, not done all night. Oh, shake it fine. Auntie, auntie, me worry about the way before. And also to me, I check what the Afghan Challenger Hospital. Quite almost your free examination the amount. But it's your home. Not done all night, not done all night. Oh, shake it fine, fine. Auntie, auntie, me worry about the way before. The way before. The way before. I will have fat and I said, and shall back with your son, maybe at Nassau. For few of you, and I pay a bedding come on. Now join you live on Facebook, DLFM 106.9 on Facebook, live on YouTube. And I pay a bidding come on. Also, the adventure, but now for your pen, Semino, Puma Sibre, DL 106.9. I did your idea. I'm out time with the terror. Love I had a cumio. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. I want my way. I mean, all the one I show me, sir. I do prove so as to grow. I did your idea. I'm all day down. I did your idea. There is a ghetto. Auntie, me worry about the way before. The way before. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. All done all night. Oh, shake it fine, fine. Not done all night, not done all night. Oh, shake it fine. Auntie, auntie, me worry about the way before. The way before. The way before. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. And it does with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wohoma Obia. Asampaetia Obanyansapo so obunuye wonka na asam Temafu to sam kakre wa supreme Yo kofi Omani ya memana Geni baby ako Wachaza ya wareni Wonsom wanini pa Asadi pa wofioye Yamo yembera ye Ebe ya ifuyana Omae ya umano Omae ya memana Adi waye nora Nyamichata Yemana renya
Shira, Omani Paya, the Foa, and Yanum, and Fanya Mistroya, Jumana, Yami Besrayan, O'Brien, Boya, and Moya, Sabre, what check your time and know what trouble, Pepe. Our dear 106.9 and that's so homobi Jumadi. I have a reason in 10 of pay me boss annual. And I pay bedding come join you live on Facebook. Join you live on YouTube. Over for comment to watch a link no. Of Frobin so and to me baby. Lumba and Supernatural know what that Roma. The discussion segments on the show yeah the bro. And Shaba Kwadio Samibi at Nase. If you tell our house. Also join you live on Facebook, live on YouTube. Nothing to pay you in come on. Good morning. Yeah, good morning, Brako. Bibi Abokodian. Yeah, me adom, my dear. Yeah, Sabe BM. Sure. We are back. Sure. And I pay you bedding come up. And come on, ye dear no. Me dim come on. Na wo minor to me afanin to my pa Ephraim. Okay. And I pay come on me pesi ye dear no. Ye dim come on. The role of the media in building Ghana. The role of the media in building the Ghana we want. When my Ghana na ye pese, you do some pempens will be no. As in central for, as media practitioners, as journalists, you won't chrome her, and I won't maimuno. Yes, so you said ye anything. Robin the year play. No one may to me a fan into my pa, Efra. I bring now the suburban politicians. But are we as journalists, we as media practitioners, yena yen central for one maimuno. Yen su Robin and a year play. Johnny live on Facebook, DLFM 106.9. Oba for comment to her. Na share link no more for Frobin so into me baby. Kwa yo en command pay eda person no. I mean to you. Right, Brako, but I made us na a quenya kesi adi amame na yamfanchia. Eme yeti for muti fresh chichini benche DJ Ganamana pay we be dia tumu ewo great station na ye DL from anes so nantimage okanshi adoshi ene doso Dixon bada ko droba chim edukru ene piaga safo so homa ntwempona ne ade shi ni nyina aguransa banso sister adwa Jasper DJ Omar na busu yakuri nyina so tie live edifira aguransa bande ne potem ye cheche omo nyina mo mutie fifiri mantem so aduro mankesim bebia ye cheche omo nyina no pe ni wini bafo. Brakobna, the role of the media in building the Ghana we want together. Assemble kwa ehunya pa. And ye misa say ye ka say nsem twere dwuma ne ye debe dwuma. Ana afi nso. Ye ka say wo man kyekere ene so ye debe ade. Ye ka say nsem twere dwuma ne wo man kyekere na. Yen sha ade wonsi say the media plays a crucial role in shaping public opinion. The media plays a crucial role in shaping public opinion, fostering dialogue, and holding those in power accountable. The media plays
a crucial role in shaping public opinion, fostering dialogue, and holding those in power accountable. In the context of Ghana, the media has a significant role to play in building the Ghana we want together. In the context of Ghana, the media has a significant role to play in building the Ghana we want together. Enti yabo man Ghana mu ne ye kan sem twere na Ghana man no na afei media no anansem twere adwuma no ewo ya sede ye de fa o man no kekere ne mpuntuo ene ne kan ko. But yemisa ye ho se botaye potintira empenifo man sem twere adwuma ba o man Ghana mu no ye nya sunsunsanso ana asma me bisani. Sem twere adwuma e wo man Ghana mu no sunsunsanso papa na ye nya no ne sunsunsanso bone no de ahimom ene di kan wom sisi. Nanka ye hwe ni mu sensem twere adwuma no bebo ma Ghana mu no mpuntuo no mu aye mo. No man ya boa ma man na kɔ nanim bebre mum se ne sɛ ebe ni seyim. Na mum me in particular me hu ni sensem twere adwuma no do aboa Ghana na so pempen so ye wom sisi ni de. Ekutia o man mpuntu adwuma bebre. Ghana nsem twere adwuma ye ni sisi no. Ye mu binom ekutia Ghana mpuntu. Adentira. Brakobna ye wo National Media Commission. The OTM NTM ye wo National Media Commission. NMC. Yes. Ni wo NCA. National Communications Authority. NCA ehwe hu ni se so obi pese obie nsemtwere adwuma. Se radio station, se television station a. Either being commercial or private and as online. Eho na se okoji tumi krata. Institutional bibisa na se ho na okoji tumi krata eden. Efri. Ni ama otumi se wo se fata se se wo bie radio and television. Eyesem twere adwuma na wo boa na Ghana kekere no ekonkane. Right. And obi adwuma bia so ko ebisa obotaye esi wani so radio ne de na ade beye. Wo de baya manyosem. Wo ba be deal with social issues de na wo de ba beye. Nyina edi hu nkomo. And then National Media Commission for hwe hu ni say sem twere adwuma na aye no obi aye se obi aye den edimira so. Enti wo ethical values. Niema hodo e se wo yen sem twere adwuma e se wo betumi we se we ensure professionalism in your field of work. Adwuma wo ye na se wo ma ehwo mmra no edikan wa adwuma nim. Na wo ye adwuma ne se de se. Eku bia no ye ko ne se de ehwo mmra ye den. Etie ye nkontokwa keke. Into obi ko box na untumi nkotwu bi papa no sum keke se oni obi anya ntokwa wo fi a ubu afunti watu ahye no so aka na atofuma tena no so papa ne ni so. Da bi mmra wo ho. Untumi nko obi ntena fom papa ne ni so boxing ring yanya ne sa. Enti nsem twere adwuma no so wo mmra hodo a beta ho a eno ma ye hu ni se wo ye nsem twere adwuma no se de ho mmra ye den esie. But what are we seeing? Dear ye hu no man mu. Want to talk about media. You see, first and foremost, the media serves as a platform for information dissemination. Media, edikan serve as information dissemination. Se bibi ikoso o mani mu a e fansem twere adwuma so. No mama ni nyina hu ni se ni se na ye den. E koso, se ye kase bo. Se ye morning show aye ye nsima hodo e koso o mani mu no nyina no. Sem twere adwuma e pa hontoma ma o mama ni nyina hu de e koso e go mani mu. Tese ye de tonkra. It is through the media the citizens are informed about government policies. It is through the media that citizens are informed about government policies. Sheshia hodo ene anamampa o mampeni di gu akwan mu e de ma o man ni nyina no. E yensem twere adwuma e bo ho daguro e pa ho ntoma. Ma o man ni hu ni se na mamu no eko. Se no mampeni e pese wo ye e de bo Ghana. Ni nyina through the media. Right. Initiatives ahodo aban pese wo ye. Mensini e pese ye mputudwuma sei. Aban pese wo ye ade sei. Yense nansi aga na mampani kofa eye national agenda se bebo ma sanitation ehunidie ne ade aba wo mensini nyina no. It's through the media. Ene ebo ho dawuro ne Ghana fo nyina hu ni say bosum bia kwawe ya ne first week Saturday edikan no. O ma Ghana nyina mensini nyina de yensisi aboa menye mantem ne mensini nyina mu ayeden ate eye nsem twere adwuma ene ebo ho dawuro de biada. Eye adwumaden a sem twere adwuma afade ato ye ho so. But ye misa say ade ba ko ne amansem twere adwuma na kwa bi wo kakra nie. Ade nti na NCA fo ma ho kwan.
ma political parties ebie political stations e wo man mu menne yenya political journalists okruma mi bisa o why say National Media Commission for NCA National Communication Authority for ama ho kwan National Media Authority for atumi ama ho kwan ma obi tumi kwaje tumi create asem bebie radio station ba bebie TV station no dey ba ye politics say we ye MPP station we ye NDC station we ye Afafranto station na dey abeto ayampia ebedi atem abeka nsama nukure nim abetu mfutu agutimamufu ani ne asoso so okuruma ene radio stations ahodo wo man Ghana dodo na ampa enye politicians ne de mpu no wo munyina most of the journalists ni nyina baba than politicians e wo mayi mu se oni amanyoko eya no owubi enti nsam nsa de ete no enen nsam twere dwuma dodo na nsam twere fo ne mu dodo na enka nokre enkyere ye ho se de esiyeye enti edu baabi a sade Ghana ekoto amunemu no ye nsam twere fo no ye wo medwa wuro a ye pre wo ma ye ka ho bi pa na ne Ghana man edu baabi a ne ma ekoso no ye hunu no ye ka ho bi enye always any bebrem politicians yanso ya manya ho kwan ma some of the politicians no use yen e de omu di omu dwuma politicians ni bi yen sem trefo no bi amanya ho kwan ma manyokuo ene amanyofo ni bi afa yenso ese wo ma no ene ne da akini ne mpuntu sem hwani bia pe di obenya di asi ne fie di obenya ka atam se ne Ghana bebo mpo na sem hwani ni benya sika hwe no nko ano ho a opene so Senegal na bo na nsem twene bi konya sika di no wo men na football dontwam na se ma oja to Ghana oyo okay enti obenya konya ko bie microphone akwatena keka sabe ensema hodo ye ni fira masama kamera ma ho kwanse yeka because of na manyo konti ede na yehuni ye won nsem twene ku ahodo wo man mu ye won MPP 4 stations ye won NDC 4 stations and omo divide public attention ena montro ena nsema hodo anya no kura mo ka tumfuturo gutimamufu ani nti yanya nipa hodo nso mo amanyoku afa we ya me station de ombeka bia no kura mame na wafa wa stick to it we ya amanyoku station de omoka ni nyina ye no kura nti magye atum na Ghana ninsu so ono so yo mamba no na ono so wafa de atu ne tirim ti de oka ye no se ye no kura se nya no kura high station ye ndisi dia mimi ye ndisi ni ti de omoka bia ye no kura high MPP station ti de omoka na nya no kura mpo a me maban me amanyokua te de omo kan nyina mefoa so de ma won because you can up station air the other stations so baba be counter I'm telling you no what there enti no akwya te say ebia yemfa ne say aban na oba ye no NDC 4 stations ahodo a NDC station wa Ghana we all know enim MPP 4 stations a MPP 4 stations no ho nsem kwa na mo de ka ho nsem de bia 24/7 we all know enya de foforo ye nyina ye nim omam de yekoso dada and this idea be kwase ne bia papa kra we be ka pe oh waboa enya no kre na obetu futuru agwa ni wabese no enti ade ye papa no ye nkanfo de ye bone so a yentumi nka animu e no ma na koye standstill e na Ghana ni a woye mobrowa ohuna mane ensem twerefo gigi sika hye butum ne ya fo amanyokuo ensem huna ye de achi na ne ma ye bone ya kata so Nema ya bone no na ye nsem twerefo no bia kata so ama manyuku no nema ya de pa no na ye manu mpie ma bonten na bone na pie ba why ye di ho aburo asoman as media no we have a long way to go and said ye na Ghana nsem twerejuma na ye no bra ko bra me aya na du ba bia na me sia fem na me wura konso so o ma ne dachi ene nsem twerejuma no Ghana Journalists Association ku no de na mo ye e de afa sa na ma we ye koso hu ade tell na so mu nim de koso ana they are where omo nim de pa na mo ye afa ho on professionalism e koso o media ni mu no de na mo ye afa ho a obitumi nya kwanya kwatena otumi da ne ho adi mi ye osimesi mi ye A mi ye party B mi ye party A na nipa bi asabe otumi se nipa wo nya mfumuso bia na so be di na temfini na so akosi fom ai benya mayeko mata akire ne ya bona baso ona the best journalist ne ya kamfo no ne hey open numbers ne nipa nyina tu adi nachi enti o maga na chechere ne kanko no se ne ye pe no as media ene
we are into sensationalism. Sensational. And some no, the Hunya no yanka as media, no mum, Yama Hunya. Now, why a platform sonkwa as media. Yako program event no, Obim Pabo Achiano, and only a betcha. Near the two online, now man for a comment. No mum, and small do and penny for Kaya Yansa woman, Yantra Marbonting. Ya twisted stories. And no, a journalism Nibiana. And yet, some was so sa, Odopa, Shene, Yen Yanima from bloggers, so Moko eventer. Oh, so much stories. They don't write stories. Nemum, videos on the channel, a Nema Hodua, Obi Hua, a bayan is Seresem, any idea can comic. Obi Ompes, pursue some work cancer, who can what trendy, keke. Becca Sama. Obi abeka se wato bomb na yenya yetu aduachi hey sisi yenya attention na nkutu achi na edie na nema ho de bebo magana akọ na nim ne die yeyi na kwa na ewo wo twetwe mesi gana keka se nifrafo ensem twetwefo no yedi mu akotene hwe galamse ensem ya ka yentumi ntu ase yensem twetwefo no yedi hu fo okwan bi so nansen yekohu ye nuanim se twetwefo ni bi o de nso na ni ate o nso ne sia de ye kama oh, nso ne sia de nsesa aba eye kama nti ya no no ye adwumaden ye onum pate sesa de yakoi galamse na jinse mu sene first na kura but because of the political affiliation tino na banya ba te so waka de bebo aba no nya kakra yeden agu ne botom na ordinary Ghanaian ehuna mane wakura na se ho ono tenkran ha na oto ayampia as a media personality. Yes, so there's a msirofo, any ye kind of cre, any ye media person. Who told you say media jumano? But then in someone never to bekan kontompo gu nipa hu fi no. And then ye media 106.9. Yenim dia kwaso. En sema ho do ebinim keke kan radio stations. Attend dia kese. En sema obeka only fat. Baseless. Oni nyina so bia because of say oyo abambi any pentino be gu nanim asia pentine black. Enfa no ho. Okay, good name as a keke. Good name as a or they score political point. Their pen numbers. Telling you. Why are they Nempany for your bonabaso? Tell them what can why are they pa? Nempany for a crash in the butum. What you quickly. And their political parties sponsor some of the media guys to talk as Mawomo, Sisia Dama Omo. No, the Omaje, or my form to true that, no. Normally 2 foot rogu gun and yenny. Then I am a ya. One time na me name maybe dey nko na station bi a wo tie ne nsema mo kam kan se mommy yensa na wo kan ntese so obua e no kra de mo kan nyina ye true because e ne party station ti di oka bi ogitum ene nipa wo mo se wo ma no mumu ne ye hoahoa won ye nim de yakwaso en nipa ma fa to mo so mo ye nsem twerefo a o mo keka nsem amfa so ni so edi mpanifo atem I mean, ne kan sama e ya de bone e senke nyina pa ontoma ne ye foa so ne ye nyani pa tuadu o machi bo ma ba so akọ de in fact o ye good pa ne nyina ye di nachi sa ne ye kosa so mind. What are we doing as media? Esi e shape o ma no ne ye fidi yan listeners o ma no hu ne de ye koso poti wo ma ni mu ne mo enye ye se ye hold the government accountable. Black obi na kire sen to hold the government accountable. What does it mean? Sabane ye nuama na entwa ya osi otumi bo wona china bibia deda na kwemu ye de no ye de ani edi niam ahodo a ye o ma ne de nachi aban bia ba enti na nze se obi ye MPP station nze se obi ye NDC station no e ho asem ne nie sabe me ye adwuma wa NDC station na se NDC na ba how can I mean hold the government accountable enya adwuma accountable the aban ne be bia afo so na aban na mpanifo ne disika koma wo mo at the end of every month bia that's what they have been doing and am ya where ye wo sika ye o maga na sika ye de ma those call media na omo tire banyachi no ye political stations no ye de Ghana for sika bi e koma wo no mo kurum a and we all know it o mama to etete na ye de say de imputudwuma no ye benya nipa akoto ayampia we station bi akodi atem na ye de say sika na koma no so wonje if you amanyokoro na aba Ghana sika na ye de akoma no magye di na say nipa na kata bone aba na ye no so ye de say o man ye media no ye wadwuma ye mo ye bra bema Erastus asarodon kwa abaso obo adwuma de galamse yi na ye bono na ye hunahuna no enso o bibia mu na bam ye mo na abaso and some of us na bra ko be ka no kure ho yi edituo
Central from Gigi Sika from your way, Munyai. Na your magana na nyina ye boa, e de o man akokoto asanim. Sagana ba usikano. Menim so betu akotena heaven, skies, ahwa se ba akotena wiem na wadi usika na ye behwe. Yene ye bo amanyofo na chi na politicians ne ye corrupt. Na won so so akwaji sika wo defend party no, wo ye hwan? Yey. As a media personality, wakwaji sika dia frem PP, NDC nchen aba na ye ade anya ye ka na wankanta yen. Wono de anya pro ne kankan ni bia. Ghana beye ya sem twere adwuma no edi mu akotene papa. Ghana beye ya sem twere adwuma no pre medwaro but on tere say yenso ye beye adwuma ne professionally. Ne ya ka no kure ma Ghana fo hu ze na ekọ. De anya ne nye, de ye ne ye. Ye nya kwanya de ye ne yanka se we oye ne ye. De anya ne susu yanka ne sa. But because of me political affiliation tino, ye kura ye se ha ne nye, wanya hwe, enya kura. DLFM. The anya so a oboa eye wa ye bi pa de obetuma na wa ye no of which we all know said the oka so enya no kure amama hodo antokwasi ye bebiri na obi mam ha sei no dodo no na ye nsem twerefo eni pre medwaro ewom sem twerefo e ka ho bi timire me hu ni say NCA for no mo adwuma ye it's about time some best set up no munya say mo grant license edema political parties na Ghana nkwa no mo didi agro no ebedu baby Ghana me se ye hu no kura ni nka bio wo abeka no kura nso ye bechi wabo ene ne ye ka no kura radio so ni ye nkwa edesem I'm telling you one time na bra ba ko ni me ko se bra ko bra o se nhira me suma ho pa o na me se no ka kira me se hwe ensem na ya mo ka no political parties ni monitor mo mo woni pa ho do mo monitor mo pa ne du baby a na mo nkwa na me dwene ho wo ka no kura wa Ghana apɛ na wo nkwa desem mu ye be ka no kura adenti woni aban we ya fade aban ne ye ne nye wo kan ya na ho abaye obi ahi adenti na se ye ne sa so man enti ye do Ghana as media na anaso o man ye nyina ye boa ma ya se no masma me bisa nie media no ye do Ghana ye pe Ghana kan ko ne ye die anase ye nyina ye boa ma nyoku ahodo no ma se Ghana ma ya na we all know the ambitions of the political parties we know the ambitions ye nim de o mo pe no mbotaye political party de so benya tumi ya bedu o man no so ne wanya sika e de ahwe no ho no mo di bia ma ma nyoku ma di that is the ambition Ghana han sa na tie. You been a journalist and a media personality. Now so fuaso. And then oko judges akura ye go judges of moye political party for there. Lawyers, you was same thing. And you divide o man no. Na ordinarily Ghanaian na esenke ye boa na man no koreko. Na ye hu ba bi o man na ko no. Na ye se no. Ghana man penny so the 24-hour economy ba. Black oben ya de money. Enya de money. Provided so betimi aye no wa ye ni yie. Ghana ni opa adwuma ye ho asem na ye kan. This Ghana man penny betumi aye ni yie. Identity say metna be kan say enya de pound forgetting na 24-hour economy den. No. Se ye botu gu a ye boa ye ho ana say ye ha ye ho. Ese say ye kamu no kura no eye aban ye ni say no mo wanye ni say na wanye ni say dia. Emwa o man no. Ebi na gutafo ka say utility bills and say de ye kokosoro no. Ontumi so ye ne sa it won't succeed. And that is the truth. That is the truth. We okakampe obeka so oye political oye politics na ya tan no kwa adenti na ban na ba na den obeka kansem we begu aba hu fi no ma bo na akoso na ye ka ho asem no ndi se ndi si aba na se ne ma bo akoso me nka na bra ko bra yeah no we don't favor any political party and the best enuanom se ntwerefo ni ayedodo tuntuma mo friend fita eni fita mo friend tuntum munya ye na munya sika mo de different manyoku obi hu nchen na munya wo munya politics na yenso yenka no kra na yehodo wo accountable se be ya mo ya de bia nya wo man ka se be hu ni se yes asema me mka kaka de enen sem 20 to me fro obi to me sere no radio so TV so live identity belong to another political party ntino I mean how why e dey agro na yedi ni sa no tie dey come going forward the best Ghana Journalists Association ku no me wo fa say yes, DJ Abed Kwabena Dwumfo. Any private newspaper your friend is saying online publishers na de no. Wo mu nyina so de nka mum nya meeting. Na NCA fo so enhwe bibiye. Giba Ghana sure. Independent Broadcasters Association. And then NCA any National Media Commission. Ekuakuo ni nyina ntena se. Na nka me de mi nyaye mpo a. Enko monye saa kuo ni firi abanyesem.
a big problem more man. Yes. A big problem more money because Oben say Sadi Nintinu Sabansi Sambia by your Dumo radio station. Meboa. I'm telling you, a on mine deal, and yam when you could be dear, NCA, a your man gonna japadia, or more my license, mobile could be a media station. But you're 12 baby are. Inipa be na kwareso no de yama nyosem ti de open wo ye de wo kan na no kurampo na mfeva no betume be dumu station no enko se hwe wo ba kire ne sen age ya to aba sesa nansa na ba na wo so na me ka kire wo and we no nyina ye body say ye autonomous ese say enka ye to aba yi obi kwatena ho na nipa na okohwe no okoyi political party se meren efiri mu kra na national media commission hwe so betume regulate media no na nsem hu na ekoso radio so na to atumi atwa ba nipa woto ne yamanyoko bi na appoint no Obi na appoint na akwata na ndizina manyokuo ne mane de ne jimia ofwa so bo obi kwaye de a ana bi kwaye de a obamenya dumu de enti de via no we are not ensure fairness gentimi ensure fairness wo mani mu enti e best mo ka bia wo mai mo manya nyina yanya baako no ma no isantwrefo yen shape na mom isantwro no betimi me yaka no kra de a e ho ne fide se NCA fo ye o madwuma ye na national media commission o madwuma ye bra kwabra untumi tena wa so enya de ope radio be dumu no se DLFM ha ye kan so me yadum station na wo betumi aka Debi obi adwuma wo begu no untumi ngo no but because of some powers no e limited because obi na appoint no enti ni se nipa na ye nsem hunu kura me na mbo wo de krache untumi nya hwe o wujimi amayi wadi e na man sam trefu bi kwan e na ye say wo man ye besre sabatam say wo besete up sempre wo betumi aye constitution amra no betumi amendment ba bia there are some institutions bi wo ho no ma ya appoint nipa nkwatena ho ne yenjai sa ban appoint no ne yaman central for no so mun keep in our toes some training wo ya de anya they should call us to order ne yenjai na ayam piato atennie ene kasantwi ne ne ma hodo ensam fata ne ne ma ya papa ya kan se bone ne ma ya bone kan se papa no eboa mo man no asenke right 26 minutes after 8 a.m. here in Shaba Kwajo Samibi and I'm making the point no Kofi Taylor Kofi good morning. It's man, good morning. Anopai, you didn't come on. The role of the media in national development. Hitman, me make say Ghana has problems you facing with this politicians and they are doing na be brainage na media na so, which is very true. Be brainage na media na so. Ghana ha pe, ena ube hun say 2 media stations. To I am piamo or in the name of say. Ye beto aba inti na also mom listeners no then e believe in omo kind of say politicians or mom political party na ye to aba mom cause onim say den na say ne party ba power obedidi wo den ne party ho obe feed on that particular party na obo machi ye den e mom no you see ye den ya me bi diagro kromasin hwe hitman udi wani beto forma ento kwa bebra etasi bebre na e de misunderstanding eba citizens ni ntem nyina na ejina misinformation a ye media houses na eden e provide ma public no bebre na ejina omoso bebre na because of say or kan ade a e be favor onone political party until listen onone listeners ni de enfair no esan say station no ye adwuma wo ho no politician dia until also obey news crampo so ye news it will come in favor of the political party you can say nipa or political party kuru ni mu we be station or ha my favor on mum tino ma adwuma na ye den na ma adwuma na ye den hitman inshiraba can say NCA wo adwuma yes me mom de kan papa mu de anka politicians in podi ndi kwan so mu only radio stations wo Ghana hasin no and the people licenses so mo bi na di ani mo be dan say or never beje licenses no kwajo na me boa there say yet kroma say no but say National Media Commission regulate the activity of the media. Are they telling us that the Ecoso media anymore? What are they doing about it? What are they doing? This is my problem. What are they doing about it? They are there to sanitize the system. Here is the case that they are not doing it. Hitman,
ubon se na cause societal division na afede in omuntema den atete Ghana as ubon say we ekun on the name of political party penimbu bi ka asem bi kire me oba hasen oye member of parliament oba morning show iso na ye ni di nkomo o say na mo ye ba ye te parliament na ye ne ye be nyina awie pe ye fe kire pe ye nyina ye kabom ye kodi fufu ye nyina ye kabom kodi fufu yes na wona wo support political party kro no na wo tie kire e boss tro twase kan tutu because of misinformation your media houses no binom e dey hide e provide hide amamo na cause harm to the public na hitman wo ye adwuma politician nti untimi nka no kore untimi nka no kore wo cause unim say wo ka no kore say kim na etujana like a bonne dia e den o sack letter de ya prepare to on sabeka tire din o sack letter on sabeka o manuma e den tu ni say nti say wanya adwuma ne de na ye political party bi dia de e wo say wo kan in favor of that political party no Insiraba ko rezi galamse ade bai. See, we all know Kruma Emra e be more power, e be more opposition. Near now opposition e Ekoba say no opposition ni be di abamu de o nsuo nani ate. Nsuo nani ate o nkronim bi kura mpo no etimi sam nsuo ni bi kura anom. And yesterday me hu videos ni bi. You understand? Because of the political affiliation, you know, wako jina insu enye clean no, wako jina won sa no mo kire say e clean. Meanwhile, you know say ade ne yeden e high. Ba o political party ba power dey galamsey no crowd dey reduce e na ye kan say state of emergency no crowd pendi kwan say o mampani e yeden e declare state of emergency. You see, yente has a nwana eba news, DLFM news, say in Kofobi a railway ase eno mutu galamsey. You understand? Intisani amewe nyina akoso, but because of say the political party all power and the obey the play defense, Sergio Ramos work. Now what not radio station so TV station so because the political party in all power and will say in all cost also defended. Or is this Sergio Ramos work say Haaland the ball ba be chana see go. Yes. And it's killing us. And until say Ghana has said ye na embassy form. Na impeniform de da in konko biano. Ede o na embassy form ayo madwuma ye. And na ye ka media for the enti no ye gina NCA for achi. Ye gina o machi pa enti until say omo de na embassy form e make sure say be a ade no e wo so omo de to no omo de beto na anto ho ye dia e be firato. And ye can ye take care there will be a timer and sha on my way ye be nu ho. Right. But that's a coffee. Okay, baby. Ma ye listeners na share so. Say Ghana o man no. Say ye mom pa ye sa de bonem ro ban yi mu. Ye pani yi. Ti de bi ye bom pa ye ma Ghana. Say Yakopon kwaso ama na basa kese no ho ye mo bonem mom. Seba be kwaso Ghana. E be through the media. Ene nema we yampenifo ama ho kwa na ye kwa no monka ho asem na akwa ye kanka ekuti o man no. Na me bom pa se Ghana man pani John Dramani man because of numbers na wanya nti no. Ko bitimi ay amendment o man Ghana constitution mu pa ma na boa. De otie bintie ni na ka ye fan na ne nema bia ni nema bia nka yen ni nyina ni yi ni nyina mfiri mu. Ne ye ma o man ne nje ne ho nema bim. Riwe o kana kura ise utan obi. Galamsi ye ka ho asem aka Kofi kan na ye ka ho asemi. Emra na danko Akufo-Addo Ghana man pani dada ekofa RI 246 ene ye emra ma ho kwam obi ko bowura Ghana Forest eko too good meboa ena Ghana man pani John Dramani Mahama baaye no
so go betray you living and I'm boy betray you living fine betray you living no sa LI 246 na e makwa me kutu efuma gude ofolesim no watwam ade nti ne wontwam no wo kan we yese wo tan wo bi enye no kura ne ye ka kire ye ho no mo ma ye ho aduro ne ye aduro ne ye ne yiye ne nya se ye den sam wada we sane ma we nyina ka ho na galamse na se ntumentu da no omo we interest wom enti media no yem wai no kura nani aban bi oba bia no de waye na ye papa ne yanka de enya ne yanka abanse samba same thing enkomite obi achi we ye de enya na wakwatete na chi we ba na we de na obebo na yempia ye ne sa de a emwo ye nyina right kwadio me da say asemi dika why na beka ina beka miaro yeah, of course, Nika Crowd 0593406565 0534-050-199 and I'll pay come here and what's what do I drink about. Hello, good morning. Hello. Good morning. Debbie. 0593406565 0534-050-199 and I'll pay you dinkomo. Good morning. Hello. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Mami Tio Gideon. Hitman. No question your name. And then some more in Shira. Everybody good a pronosopano. Sanka a tear for me gun and penny for 8 years. And go and I'm more pie, so money. Ye too. Hitman wouldn't say if you Abraham Lincoln, no more time. America leaders bia ebe bia no adwen America first the yemisa won say yesu ye manya ye omu efiri Dr. Kwame Nkrumah ebreso no akanifu abedi o manya nim nyina ege Ghana first na won say adi bi ho ya na ye trans say so obi na emra ma kire yen say etese ye o yesu ye nipa yesu ye dwen ekasi ye hu ni ekasi ye ene ya utimi hu eme anoma na wakan sem papa ekasi ka ene tabia na yebo unsama o kan ni radio bia so Ghana ne station ye ba ma o manyampa da bi lumba nyame shiro baby awo you en central for wo memu hitma obaje di sisi obi ebe wura university a na okowura university na purposely for party binti and odeko university it was from paper ne obaba ya ne se obeka bia masa party no se o ma ne kotom nam eye so o ma no koto eku ko eku mu o se eye na se o ade ye sie de ye o ma sa 20 years 30 years ede ye ni mu. Oh my God, and I have a panny, you bet me. Right. Right. I man, I can't say. And maybe I MP share, say, put me cook quiet book to speak a cocoa. Sir, and Ravi, I am right. Thank you. Martin Gideon for me, that say, good morning. Good morning. Me about your frozen. But your premier question is Mr. Sefika. Question my meeting want to pay. Me pauto nkomo amudi na no pay ye nkomo pa na se Ghana media for asamu ya nya atwom dodo papa me fi Galamsey area me fi achime odan biasa kro bia Galamsey wo su bia kro ni survive kro ni nyeyi ufri 30 o bi fi 30 kro bia Galamsey wo su bia kro ni nyeyi se jadem hwe biasa hwe nkwanta hwe number 4 Kro bia Galamsey osubia kro ni nyeyi enti ye twa Galamsey we mu Ghana ye nidi ana ye twa Galamsey mu Ghana ye nidi abia sa fitine nkola brem ni afa dan mo wo fom abia sa kwen se de te saa na ti besi ne se de suku dan te saa na ti besi ne bibia sesaye kro ni kwa na ekofom because of Galamsey intellectuals AP on phone cross ni ye nyabi evisane se mi wie JSS 1994 enipa 96 ye twa BC ye mu mienu pendant me course secondary school all because of Galamsey
Dear, that's what the idea we so. Mestre, mo ke bi yeye. Ene mo Mudimunu, Mummy, a Nancy from Nasabi, a comedy will be a nancy so unquestioned and Gina Quines. Mate, Yapamucho. Mumu and Agalam said, Yen Tuas Yen and ya. Right. Yeah, that's sister to me, a friend. Okay. Good morning. Good morning. Me ba cho your friend say. Put on the job party for some alias a put on. Mami ti wan pay. Masa, kala se no de Quebec ni a, tama on any community for no work mining. Yet the more of it net to can say match. Masa, Abuto. Ti, anopenya galamse asem ne ye kan. Ye kan central for one asadia. Anasi asadia wase ye na fe wo man no etumpo. Any the Okan say because we share spaces my ban. FPs ministers from radio stations. The Okono ko edimo wo hono mu a. Yeah, NDP new ewo on station na NDP station and one of the country. Quebec media. Ke license pa o ye minister ana o ye aban ni pa o ye MP a. E se ke ye more license. O say police for mo contact. Police for contact or contact. Because of police ni contact na the Nyago police ni continue. So we guy no. O dey imagine classic police ni pick up not na omuhunu wo police ni ya police ni hunu no say yes sir no mu ko. Right. They say ye mu na license no kwa ye fa MP ana we anything na e kono sa no hu dey we him of course because Mate Abuto me that say good morning. Morning chairman ya wako. Nana ya na to say. Ami adwo chairman. Adope mami ti Nana ya. Chairman, so how we na tun ti bin kada o. Adin tana me kaza chairman. He say e police e sojam e solim e tete do BBM. He say be for politics. Chairman. You want this soja, MPP soja. Obabelo every president for you NDC station, MPP station. Chairman to how we to be there twa da. Chairman tun twa tun twa as asofo for you want this asofo for you want big asofo me boa. Kana aye ko be play. We need to one ko pape asamato. We show them work on the high be be okay there with the tun twa. Chairman, your mom pa na bibia anya kama na say ADC ni MPP say we for the chairman. O man afi ya blow mo ya blow me bi ya blow. Yo. But Nana ya me that say good morning. Hetman. Me ba cho your friend say. Bia boko. Yeah. Wasi nyame adom me ho ya mami nti o. Mami tia empanifo a o ti duro mo ta. Na ana madam bi wotema. Ye friend gift ata o ti o pa nyame tira no. Ana mami tia Israba. Ana kufitela omo bajuma. It's fine. When we say you want some trouble for Ghana, I said, Nanu ko yini kana say China. And then the party members, somehow, no party members, every sense of training I actually no. Actually, both NDC and MPP. Make I pass yet to radio station by me and some Ghana. I don't want to and for more mine. The party now can be man in the bar by more happen what your radio station is on Juma. It tell me because radio station now won't chat one I had tomorrow. And the party about your be a man on. Oh, could chat one now, what ya, I can't watch ya. Mother, Madame, so my way, as you say, you more. On my way, to say you more. Medase. Right, Medase. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Apa. Anope wo breni yenkwe. Ami breni ampa. Mame mosta me abaso. Ene israba wa bo adwuma papa. Mo dwen mu do. Nyame isra mo. Ye adwuma pa mo ye de bo amoman. Me di kan ewo eye journalist fo yeso. Journalist fo ni bi wo hwa. Won mo de won wafuru enenam. So wo party A ba obekodi nachi. Party B ba obekodi nachi. There be a hoye no tan bia wo hwehwa enti asam a esenka wo ka ema wo man no etumpo no onka okope bibi atafre nti wo man ne besenke kora emfa ne ya de sanso tena wo man mu obra mu na mo ye journalist a mo betwe won wadwen asi bibi so na mo nya na ema man ne ekonachi enti tan bia no man Ghana ye to reverse once
say railways ase na yakɔ etu galamsey wakɔ hu wɔbɛka ne aka na no atom yɛse gye biribi kakra taforo na ka wano tom ɛyɛ mpanifoɔ na ho nipa na etu o ɛnyɛ wɔ bibia mpanifoɔ na ho nipa obi ya ba ne ho nipa kotu gold obi ya ba ne ho nipa kotu gold ana radio stations ya yɛka ho asɛm obi ya ba na wabɛka wei ntua licenses kɔna kɔtua ɛnyɛ saa yɛbɛtom onipa na ntua ne yɛkɔtom ne party ba ne yɛbi ama ne sɛdeɛ na me nua bɛrima na ɛka ka wɔman Ghana yɛnto yɛ nansi hɔ sɛne mpanifoɔ no edi wɔman na borɔ no me deɛ da bia meka sɛ enkyirima ne na yɛnni wɔn ho mo mpanifoɔ nyinaa mo di nkyina kyɛ mo hu na ɛmfa ne ho na mmom kwan a mo di nkyirima ne nam so pɛ sɛ ɔman ne bɔ no ɛdeɛ na mo yɛ de agya nkyirima America Europe wokɔ a wɔn mo twi kuro ne ho first wɔn mo nwi wɔn mo afuro ɛwɔ no ntimi nkɔma bribe wɔn mo twi wɔn man ne yie die ho na Ghana deɛ yɛ mpanifoɔ ne nwi wɔn man ne yie die ho deɛ ɛkɔ wɔn botom ɛno na ho hia wɔn mo ne nyame nya adwuma wate nyame nhyira mo Atimagi yɛda ase anɔpɛ good morning. Good morning, Black Aura. Me ba che for saying. Bidia ne Tommy o Abuja nkama na bibutu. Tommy ma minti wa no pay. The bomb baso. Na Ghana the problem nyina ne say media stations na e loud ni nyina. Eye amanyofo no. Eye omodia. Because media station bi ami money di. They private. They lay amanyofo na to. Any be ato. Itino no krene de ebeye din na nyame sira da de lumba baby owo bia onfa ne kra nya de isi ye be ko so aboni din di pa ni nyuma pa wa beye o man Ghana because tenyo no a nka Ghana fo bi nom any DLFM etiefo ta no kre ya ma obi ebiesi nka omuhu ba ye mu bi die nim anu nti na no kre no ye nti no na because of station no akoye omode ani nti no omo ye adwuma de ma amanyofo no but omo enye oman no na omo son no nyame hira mo mate yo na onya mo kase na me de ebe bia me ka se oman no enye school bebrebe o mo amotie me nya sure se obi wo PhD me nya sure se obi wo degree Yankopon ko anu nsiram no onyi boafo yo mate me da say good morning. Good morning DJ Mama nti wa no pay. Yo mama sare buto ma do last of mama nti o money aduma pa mo bo ma Ghana e na de 06.9 no kwani de be kada ye be kan na mum asamba kwa migusu ebe won pa ye say de dia me bon pa twetwem say ye mpanyifo ni bi any journalist fo ni bi minim say me bia emra any sell abrofo ne kan say rules and regulations sabi school cramp school cramp for rules and regulations oh na yede na sanko fo omudi say me nyina abesi ne say dia journalist bi bia kwa kodi sa nyamra semi ye mbono kwadu yan tese efi say impanyifo ni bi taakire media me se mekoso aka na mekoso abompa ese obi biara o taakire say Ghana ansai mi tu tem wo yesu dim mi tu tem pa efi say Ghana eguso senke yeguso ko fam ekopem da bay ene be ko yemi ene ye bra o man Ghana mu metu journalist phone bi fu e na no pay so obi biara o discover beto say ko say journalist na ka no mu ka no kura adwuma no hwe bibiye na mu na temo ni ba untimi fa Nyankopon enka mu yeah that's it no pay good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. You're frozen. We offer food. We say more cantonment to pay. Mami ti wa no pay. Yeah, Hitman. Say we NDC MPP form million. Omo no omo say Ghana pa. 98 ya Hitman. Na me foot train. To say train ni ko. To say yensu ni na say. Ye bi ane asay. To say ni bibia to say e yo Ghana bi. Na the American say dako. Nyame bekasa. It's moving to us. Me da say good morning. Good morning, Hitman. You're frozen. Tiatse. Mami ti wa no pay. Hitman, nyame sham na edma pa mo boy. Ma pa de mo bo bi pa.
ya de bia meka say ya so college ya ya free ya hitman say ya so ya ka ho so obi wo di party bi achi unim say party de oye na enkoye nso ya ka asem sisi anu unim say enkoye no ka me de me hwehwe say oh yimi di party we achi oba na menyim say nka adwuma we na oba we ntumi anya na say adwuma na ye na enkoye o san say menyim say wunya video say ye danyo nti sa wonkwampo wunya bidi no ma ne enkoye a ya na ti de mo kan de mo ana mo be kan okule se nya ye frefre nya ye kan okule se o party we oba ye duma oye no anye ye so ye NDC so ye NPP na ye o party kura na wo bonachi e ma na be ya de pa senke ye nti ye sra nya wo betwema akontiri me nti ye twa sa we tu ho mo a enkoso ento aso anye continue nti ya aso entu ya hofo ni ehun se your friends enye party achi ni yedi anansem kire me party no wabanti asem anya asem kwa na se emhia kura na ne chese wuwu twabo obi ya o party nti de mo kan de mo ana mo be kan no kura sisi amumu ngina benku mu nje ni fo mu tira finfin mo na rafi no no kura na mo kan ye bo ampa eso ama mo de mu ye bia so nyankopon be ma na wie pe ya ama mo obi obadwe mo ho agye ni bia no onu mom ni nyankopon e betia no yeah that's it. Good morning. Good morning, sir. We about your frozen. It's man another question. Nana ma meet you. Ya da masine adwuma pa mo ya boa o my Ghana. Ele de bia na e ka se Ghana mpanifo mo nwe ye ho. Na ensentrofo no o man bia betumpon na se entumpon a ensentrofo because o man no entumpon a ensentrofo mo na mo bo ne dawro ani ehu se sei na e koso ama o man na ye de e koso etumpon na entumpon so mo na mo ka na maka say sei ni na o man no mpanifo ye ne ti ama o man na ye de enkonkan said the media na kai my referee and I'm gina fifi by sign say obi ebotomo opese emuyedu no ne na busia kudinti no na ode ne ho akobata amayafo na ayifo de na ka ansese moye politics for obi a woni de ba ihye ni tirim awoso obi a kire na adwen ba ewo ni tirim because of mana muka enya amuka eya amuka eti se amamu bi amayafo bi ba na ukoshe nechi e can say we good yenkom no onye good a enye mo na mo say o man no and to come be o man mu a e centralfo eni je be ba e centralfo I didn't think centralfo mo ye sir you but yeah that's it a centralfo e best say subai. Good morning. Me Rame Joso me patcho frozen Giani Evans me fresh ashama Evans ma minti wa no pay ya me inshiramu no ye mo kase amen. The motorway ni so no ma park ya me pe program dodo. That's it. Send ya okay central for ni be station bi wo ha wo mo band kura no minim because I be utie kwa unya nyansa sem bia ntie onya me nhira mo opani ni ami bisa ni say Ghana ha ye wo mpanin for ha Ajo mpanin for ha pa okay e fitin ya na sha ase sabe China ni no oba no ono nim se hwi oso Mira hitman me no ye wo sika e betim dia test kabeta Dabi yam panimfo na eye o man eto o man ya ye wo mu a se na mfuri abresu ye ku police fo mienu langard fo na senya langard ni bo soja ni tu e wo Kasua police station mi rabi sa akosi sen o man ya ye tim workers nya dan po no mu atenem worker ukoto dan a na langard ni abeje asase every one sem mu si dan ni wi a mu se affordable house $100,000. Ghana ha worker be no be 100,000. The catch the Ghana and penny for. Me Romania ye woman o per dollar. This a Gawonia o fi Burkina o fi Mali Niger. No when your dollar the amount. Gawoni o $1. Don't try dollar. Penny for that be me catch us say e mu 150 crack or heavier. No yamia consider one. Me say onyame ni won bedi. Kwame Nkrumah say no de o manager mo. Me right now ubako university this is high hostel mo abriso nemu abubo professors mo abriso ni na ka mo binum na mo fie nye and so policies papa Kwame Nkrumah de ba yinti me round ni ya me nye adwuma onyame sira mo amen yeah that's also atumi afrem I will do some few calls now if you pay yeah wrap it up our morning show jumedi so 0593406565. Good morning.
Hello, good morning, Wafa. Me pa che fro say. But your doctors Katamanso. Document me ti wa no pay. Wafa. Yen penny for ya na say o my no. Galam say e ko so mo because me Doctors ti anapay enya galamse ho nkomo ne yedi nkomo se kwan be na nsem trofo yenso ye beboa na afi wo man atumi agina brane afa ne ntoma pafra Mr. Why yo me da se wonso watumi afre anapay wo fra masama yedi ho nkomo no na wonso wakire wadwen no wo man atumi afa ne ntoma pa efra wo deal 106.9 and that's what homobia Jumadi so. Good morning. Good morning, favorite. Me pa chef say. Pastor Nana mam, Pastor Mkasa feed me. Nana mam too. Okay. Pastor me da masopani program win, da makuma sopa. Nana, tema empenifo no mo hadwin o. Empenifo no mo hadwin na se. Ensentwofo no so nyai party semono amfa nto baby no ma anya adwuma na ye bekoso atena ye ABCD musa pite yenya timamufo na ye gu ha no yenya na ye adwuma o radio station ho definitely ebeye MPP ni NDC me e ka me nko a MPP NDC ye inform to nchen ba bi kra ye probe so from ra ye nche ye bekoso kakra ya bre fitina na mo bre so MPP NDC MPP NDC ya sare shemu aye baako ade ya bre wo yentu wo mu mienu nyina nkope baabi ntina yensam pefo from famra no men ne honto ne kakra because mpanimfo na se we nsentro na se yentu ase a ye da bi etwitwa so se ya da bi aso besan fu aba be wo yeni pa jo me da ase ate me so me da ase anapay yencha Libya Boga baby awo bi ano bro fe Libya Boga good morning baby awo bi ano anapay yecha good morning black mama ye fro say Fẹ́ràn kwamela wusu. Minua, waminti wa no pay. Ghana penifo de abro. And radio station from Bibre Doma Fu and Nam. Say, O my nice idea na asotwe be bomb so no hu. MPP NDC. O mo hwe yi na asotwe be bomb so no. And o mo so Doma Fu and Nam. E kwa ha no. O mo hwe ni yi, me da se. Right. Yeah, so yeah, that's it. And I pay yenchia Detective Chief Inspector Hope Lachu and I pay Uti Jumedio. Good morning. Good morning. Good morning, brother. Yeah, brother. Yeah, 1+1 Swinters Baba opposite years. Mammy too. Black woman. In your sesu sabe 40 of Ghana ha. Ghana be papa. Shenka ya minister Diana Penny discount. Yeah, boy who dumping. Yeah, coaching crew. Better than any simile, because we saw Dom Bonina Wedino or Doma Obedience. Your criminal lawyers and so. Ye may be a penny for who I say would be mine. Or more, near Diamond, nay, dear. Idea say, I never said it, then the bourgeois say, nay, dear, young tree. Show my team. Ye won't for so no, or is on the swimming and I say, yes, sumo, and the end, yes, sumo. And get to about mamma, come on, Bessume, and there will be a ancha, and will be like your penny, near your push, near your man. Nanny Paul, or 2 hours, you make my eyes was the dear Jumano, no more attention, as you said, Jimmy Sicaro, no baby anymore, as your bocono, and say, I need a bemo manai. Champagne for the matu, maybe come a penny for by and my Madua Munyai, and hallelujah, Kagana ye, and then they Gana, a pro, Chagalam say, I coso. And memoir, I think about my penny bars or page my mom. And then I got I'm saying, why they what you remember and then when no, Juma, and then school for great school. I'm a two galam say, I've been able, ye queen man as ye queechy. And then they just a man I am passa, and the young when I sent off one more custom, no more custom, papa. Then yes, open Skibia what you fool and no one Yashobutum, no more kind, Chan Troy, Acacia, and Winnie Faso, upon Chigramati, and she. Nina, say, Yamu says 40. Oh, marry more. And woman will think any job. The man, I need to stop. We are fine. And yet, any senior baby, yet you much waves only out in the river, but you go get a bank. Yeah, and you be queen, and you may and keeping me, a moto, and then Gola Muchimoto, a moto I go school, and the moto will say the BB class, Mukocha,
card bi o se den de ye chichi on rough up o man me na ye hu na de o ka so ka pharmacy ngole tu baba yi ma e motofo pharmacy tu baba ma e no mo ba pharmacy me da se na ko mo bi aba me da se wo bi akura ma biem ye di si ha kwajo yeah, that one as papa. When come here, you know, and we are here as citizens, not spectators, and as media practitioners, journalists, and media in Central Fire Wagan Hanomino. And upon come here, you know, you beside the role of media practitioners in national development. Sure. I said the NSA, see about NDC, about MPP. Yenya partisan politics. Na mo me hwe send your mind no betumi agina brand kwadwo ma mtio. Enti ye native na se na yen ka se yen centralfo ni ntu ye hofo. Semhwe ni bia te se sofo. Wudi dom anim. Dom na do anim no. Omo heaven ko no ehia wonsem. Sa na Ghana yi die ne o ma no so kankro egina yen centralfo yi bia no kasa ene ye so. Nti ye ne aye kan sema hodo a eya manwesem no ye nya ne yen ka no kura wo mu na ye nyina ye mo na Ghana. Yimpipi nkakra nkran kodru boshe asase ne so bra kobra me so no ma memfa woda wi ma makola ba kwa me kire na de me bi atwam ne din e de Excel Mensa Shadrack Okosku Akenten apia Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development e hono Okosku ne ne birthday the make an say Excel Mensa Shadrack twede ampo yankopon hiraw na onye okese no ma one da so no enti na obedi Nyankopon ma de pa bia wasase we so no o ma hu mu bi empa e body say Nyankopon ma nyini me penipa na da achi bia no benya kwanya e me bobra pa wo man mu na dodo wan so fa wo so emisua de e wo man mu ti happy birthday kwade ama esa Mensa Shadrack Nyankopon nya okese no mo awoda nya so ko mo ho ban tumi bia otamfo be hya fa Nyankopon ema na susuye no enko no ano so no nya okese ne ntinenim e fa nchiro ko ana pay me belaje and what na see am why oh okay maybe leje and open with show no is it gospel musician no there be maybe leje or what auto light car plus okay and ramen sanka one anka maso ye shepa auto light car plus maybe leje and what na see mo ko sha mu sha na my wife o say kana so ya shi kwadwo kofi and na me boss we mo ada maybe leje ye me sa papa no auto light car plus o ma me bia Bibi atumi gina so ahomachi bitumi ba adwuma enti mu ko nhira no mahira na mame why mu nhira no we will let you auto light car plugs yeah that's papa ba ko vie ko Hitman Bismarck Edu say man BC was me ganjo so chi I was with be mu la Bismarck yeah sports journalist but when him senya me adoma watchna the Black Stars of Ghana ye bedi nkomo yeah Ghana for ni abre papa or sound a live commentary beba Canada, Mexico, USA. We can't afford say yanko. Debbie. Hey. Debbie. Yeah, kopa. Na say ehwe unu ase be hu na obenya kwan yanka. Waso ba. Point be de ho. Aye be di hu komo. Say product. Enya Bismarck Edu say Hitman dey nipa. When I'm your production to over to you. We there I mean for happy birthday kesi yankoma madam fubi. Won say yonkon bi sin onua. No correct. Na mini power no very good. Na me kai say me ko kimbu senior technical school. Na me ne ko school. Na won say Hitman your school mo no. Ye wo guy name say de man ho. Nti ya friend sa gangster die. Nti ne enim ni di ankasa. Na me ne ma mi sia o makola market. No bi say me say ne back school na ne ba ne di David Oware. Na am say David Oware de me ni mo bia o David Oware. So ni pay me ne te classroom. Your friend gangster die. Na Hitman man fa happy birthday kesi nkoma David Oware. Oh wow, no that's sweet. Oh okay. Na me nya ne kesi. Zama mo ko kimbu nyina ma bom ti. Yeah, kimbu for the guy. Yeah, guy. Nya me ntune nkwan dem na bibi ohwehwe wasase so ya. Embremu. Emano. Right. And I'll pay me Mama Priscilla Fosu Odobroni. And I'll pay special good morning and come out. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, and come out production team and all. Minshaba Kwadwo Samibi, executive producer, Kofi Taylor, DJ Marion, Libya Boga, Anna Feno, DJ Zigibi, and the team Nina. You're from a Hitman. Good morning and enjoy the rest of our program. Smeko.